Priang sngubhai phi baro shakanika channel ko jongi but ha kanika video ka ba matasngi ngin pe ikini ki post ki balat thamai ha Meghalaya. Shaban stang ka video ashko aban pentep ba ngidang shupalat shan ya kanika jat video ka ba thamai. But lada piklan pa yui ya kanika video pila aban pe ya ka na kanika channel ko jongi but ha kanika video nginare lani ngi kran nakaktin pareng tangba ngila airu ya ki kentien kasi hapo ka screen jang ka video kanang ba pens ngoto pangikran shpang ka ai tingin sa penmi shushu kum kini ki jat video ru bangikran naka pareng tangba haman kini ki video ngin ai ya ki kentien kasi hapo ka screen kanang ba borkhoi kilaban ngoto bat kilaban pe ikini ki jat video kibon ki post mai ki badang shulat hapo Meghalaya tangba mentang nginya pe shwa higini ki post ki bala pelai dakaneka napcons leneka NABARD consultancy services tikanika napcons ka pelai shibun tli ki post keleng kari India tangba mentang an shwa tang kini artli ki post ki ba lat lang hapo Meghalaya tigi keteng jeng ki post ki dai middle level consultant but enumerator kalas date leneka tarik ke bakado bapila ban submit yaki applications ki jangpi kadai hau shpo tarik u benai Julai arjar arpoi te mentapat ngin pe yaki post details dan niki details jang niki post ya ka middle level consultant ka age limit dan nika kerta ke badan kam kadai arpusau hado 100% senam bat ka tulap dan nika salary jang nika post kadai sabhoi hajar hado sanpau hajar akashi benai ya ka post enumerator pat ka age limit kadai arpsau hado 100% senam bat ka salary lani ka tulap jangan ka post kadai arpau hajar hado arpsan hajar akashi benai te mentapat ngin pe saya ki educational qualifications lani ki jingdan kam haki jingpulia syabapin apply kini ki post artali te ya ka post middle level consultant phi haban pendap ya ka graduation lani ka post graduation ke jangpi haka agriculture lani kiwi ki subjects kum ka horticulture forestry agricultural engineering dairy technology veterinary bat ka animal science tang kitu kiba la graduate lani ki baladap ka post graduation hagi ki subject kila ban apply ya kan ka post ka experience ru don kam nak bentangan yang ke post pihak ban dan ka experience sisnam hado sausnam haka natural resource management lani financing lani value chain management lani agri marketing based projects lani studies ya kani ke post ke ba arpat kepada ka enumerator pihak ban pendap ya ka graduation ke jangpi na kano ka university ke bapal but pidon kam ka experience sisnam hado arsnam haka natural resource management lani financing lani value chain management lani agri marketing based projects lani studies ya gitu kiba kwa ban apply yang ni ke post middle level consultant lani enumerator pihak ban apply online hakini ki prescribed format kumba kila ai maki ti banyo ikini ki format pihak ban klik ikini ki links ki bangala ai hapo description jangan ke video ti ya ketika post ke beningkong kepada ka middle level consultant pihak ban klik ya kani ke link ke beningkong baik ya ka post ke baar kani ka enumerator pihak ban klik ya kani ka link ke baar ikini ki links berarti ngala ai hapo description jangan ke video but pihak ban apply syuaka shpau tarik ubanai Julai arjar arpoi mentapat ngin pe sei kini ki post ke bala apply hapo Meghalaya daka Assam Rifles mentau benai Jun arjar arpoi ka kerteng jong ka post ke dei rifleman general duty under sports quota ka tarik ke bakado lani ka last date pila ban submit iki applications ki jong pi ke dei hau arpsan tarik benai Julai arjar arpoi ki details jong kani ka post kilongkum ne dia kani ka rifleman general duty under sports quota kalai shispa lai phoi tali ki post but ki sport wise vacancy list
ilong kumne harum. Yaka archery lat pratali ki pos, artli ki senrang, bat nreutali yaki kentai. Yaka karate lat pratali ki pos, sautali ki senrang, bat sautali ru yaki kentai. Yaka taekwondo lat kendai tali ki pos, lai tali yaki senrang, bat nreutali yaki kentai. Yaka judo lat khat pratali ki pos, nreutali yaki senrang, bat khat artli yaki kentai. Yaka equestrian light khat sautali ki pos, spautali yaki senrang, bat sautali yaki kentai. Yaka fencing light sautali ki pos, artli yaki senrang, bat artli yaki kentai. Yaka wushu khat pratali ki pos, khat artli yaki senrang, bat nreutali yaki kentai. Yaka football khat sautali ki pos, pratli yaki senrang, bat nreutali yaki kentai. Boxing khat sautali ki pos, pratli yaki senrang, bat nreutali yaki kentai. Yaka sipak takraw sautali ki pos, bat berok kini sautali ki ditang yaki senrang. Yaka polo kalat sautali ki pos, kaniru ditang yaki senrang. Yaka athletics nreutali ki pos, sautali yaki senrang, bat artli yaki kentai. Yaka shooting spautali ki pos, pratli yaki senrang, bat artli yaki kentai. Ka age limit kalong kumne khat pra hado arpulai snam, bat kandon ka relaxation hado san snam yaki general lani OBC kategori, bat shipau snam yaki schedule caste lani schedule tribes. Ka educational qualification gabaran kam kadai kumne pihaban pendap ya ka kelas tan bat ka matrik ke jongpi na kanu ka exam board ka bapau. Pidan kamru yaki sports qualifications yaki tu ba apply kila de bandap ban participate haki international competition dan national competitions dan inter university tournaments dan national sports dan dap participate haki games for schools national award winner haka national physical efficiency drive. Ka selection procedure kanong gumni kinjit yakitu giba layo yaka call letter nakane bat pihak menraru yaka photo ID proof kumka voter ID dan ka driving license dan ka Aadhaar card ban syak bandrung syakanika jakat ban long kanika recruitment rally. Kandan ru ka documentation kamut ba kin check yaki kot kisla lani ki documents ki jongpi ki badan kam kum ki original documents lani ki certificates ki jongpi kum ki educational certificate lani ki caste certificate bat ki sports certificate bat ru yaki domicile lani ki permanent residence certificate. Andaladap yaka verification jengkini ki candidates bat ki documentation bat dalak biang lot baro kinsa pha EP shaka physical standard test bat field trial. Kani ka rally kin penlong haka Directorate General Assam Rifles kebadan halai ko Shillong Meghalaya. Ki call letters ki jongpi pinsayo lada pla ban submit yaki online application forms ki jongpi. Bat ya kani ka recruitment rally kandai haka arpsau terik benai August arajar arphuai shaneng kin pet shwa yaka situation jongkane ka COVID pandemic but kinsa pentip yaka exact date lanika tarik jongkane ka recruitment rally hapo ki calling letters ki jongpi. Itu giba kwa ban apply yakane ka Assam Rifles recruitment pihak ban apply naka website jongkane ka Assam Rifles kepada ka www.assamrifles.gov.in bat pihak ban klik haka jaka ka batho online application bat ka tarik bakado kadai arpusan tarik ubanai Julai arajar arpuai. Ka official notification ke jongkani ka Assam Rifle recruitment ru ngalai hapo description jongkani ka video te pila ban download ka PDF jongka bat pila ban pulih lada pi kwa ban tip susu sepang wiki details.